Pemirsa penataan wewidangan Pantai Sanur ring tahap pertama di Glis Puput, Roh Mangkin, BWS Bali penida kantun muputang proyek antuk watas galah ring tanggal 13 siki Desember sana jagirau. Penataan puniki talar sampun kesalahin oleh jajaran Komisi 3 DPRD Denpasar. Anggota Komisi 3 DPRD Denpasar Ana Agung Susruta Ngurah Putra Mausang pai ketandane nanin nyelehin ring wewidangan irike kantos ring sisi klot saking Pantai Duyung. Pai ketandane manggih genah kosong sane pacang kasiagayang majeng pedagang. Kuentenan inucap mangdane kepasti kayang antuk nambakin wesana kaon jual beli lahan majeng pedagang. Indik data pedagang sane madolan mangdane tinas. Wakil Ketua DPRD Denpasar Wayan Mariane Wandire ngaptiang, Pemkot Denpasar mangdane taler nguratiang krame sanur sane ngeruruh pangpo jiwa ring wewidangan pesisi inucap. Napi malih manut Wandire ake krame sane sampun dasan warse wantah ngandelang pikolihan saking genah irike. Ipun nyewang pajeng kano kursi panjang miwah madolan. Pikobat inucap mangdane karuruhang pemargi. Ring kuentanan sekali puniki Pemkot patut ngawentuk tim sosialisasi antuk ngururuhang pemargi. Pai ketandane taler mepengabdi majeng pemerintah mangdane nguratiang indik genah jukung para bendege. Sane wantah mata tujon samian angge side maulihang kawigunan saking pemargin penataan puniki. Sampunang kantos kramo merane ring kuentanan penataan pantai inucap. Sekadi kawedar sadurungnyane prebio kontrak ring tahap pertama kantos 1 miliar tur ketargetang puput ring tanggal 13 siki Desember warsa kali tali selikur. Lantang proyek ring tahap pertama inggih punika 4 km antuk makesamian selantangnyane 5, kutus kilometer. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.